Reka tubashuhuze tubaha ikaze mwese muba mudukurikiye mu makuru yacu gatanu kuri gatanu. Makuru yacu y'aka kanya reka tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iki gihugu cyamaze kwishyiramo cyangwa se cyamaze kwikoma igihugu cya Polonye bitewe n'uruzinduko perezida w'iki gihugu Duda yagiriye mu Rwanda. Andi makuru arimo aravugwa muri Kongo nuko muri Nord Kivu Guverineri Chirimwami yamaze gushishikariza abaturage b'iki gihugu ngo kuba bakifatanya ingabo za FARDC kurwanya umutwe wa M23. Naho umugabo uzwi nka Solomoni yamaze ashinjwa nko gukorana n'u Rwanda, arimo arasaba kuba nawe yajya kwivuza. Amakuru yacu rero mugezwaho na sheni yacu, turaje tugaruke tuyababwire. Aho rero mu makuru yacu perezida wa Polonye yagiriye uruzinduko mu Rwanda maze akaganira na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho baje kuganira ku ngingo zitandukanye ndetse basinyana n'amasezerano y'ubufatanye. Bajyanye amasezerano atandukanye nk'ayajyanye n'ubucuruzi ndetse n'ayajyanye n'ubukungu. Bisaba gusa kuko ayo masezerano yaje yiyongera ku masezerano ibihugu byombi byari bifitanye mu masezerano ajyanye umutekano mu bya gisirikare. Biciye rero kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yatangaje ko ubu bufatanye iki gihugu cya Polonye gifitanye n'u Rwanda biteje amakimbirane cyangwa se bitarimo biravugwaho rumwe na Kongo, kuko ngo bishobora kuzatuma biteza akajagari ndetse n'agahinda n'umutekano muke kuri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Christophe Rutundura yatangaje ko ubu bufatanye mu bya gisirikare uyu muperezida wa Polonye yasinyanye n'igihugu cy'u Rwanda bushobora kuzasiga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gahinda kadasanzwe. Repubulika y'u Rwanda yagiranye amasezerano mu bya gisirikare n'igihugu cya Polonye, maze perezida wa Polonye ari we Duda avuga ko igihe cyose iki gihugu cye cyiteguye gufasha igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugitiza imbaraga mu bya gisirikare kugira ngo mu gihe hagira uwagitera cyangwa se uwashaka kukigabaho ibitero iki gihugu cyakwirwanaho. Perezida wa Polonye rero ubwo yageraga mu Rwanda nibwo ibyo byaje kuba nyuma y'iminsi 3 mu ruzinduko yarayiriye mu Rwanda. Si ibyo gusa rero, nyuma y'ibitero bidasanzwe byakomeje gusakiranya iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23, Guverineri rero Chirimwami yatangaje ko cyangwa se yashishikarije abaturage b'iki gihugu kwifatanya na FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugaba ibitero cyangwa se mu kurwanya umutwe wa M23 ukomeje gusakiranya n'iki gisirikare mu bice bitandukanye by'igihugu, harimo nka Sake ndetse n'ahandi hose hatandukanye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu guverineri yashishikariza abaturage rero ngo ko bagomba kwifatanya n'ingabo ngo mu rwego aho yavuze ko bagomba kutagomeza kurebera ibitero birimo biraba muri iki gihugu, ahubwo ko ngo bagomba gukanguka bagafatanya n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guhashya M23. Uyu mutwe wa M23 wakomeje kuvugwa mu bihe bitandukanye ko wakomeje gusakiranya n'iki gisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo cyifatanyije na SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo ndetse na FDLR mu kurwanya umutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 kandi wakomeje gushinjwa ko waba uterwa inkunga na leta y'u Rwanda, ariko leta y'u Rwanda ikaba yarabyemaganiye kure. Nyuma y'ibyo byose rero, MONUSCO nayo yamaze kwijandika mu rugamba rwo guhangana na M23, iki gisirikare cya FARDC ndetse na SADC bafatanyije mu kurwanya uyu mutwe wa M23. MONUSCO yatangaje ko igiye gufasha byeruye mu buryo bwose FARDC yakenera
ikayitera inkunga mu kurwanya uyu mutwe wa M23, haba kuwutiza intwaro ndetse n'ubundi buryo bwose uyu mutwe wa M23 kugira ngo bawurwanye byimazeyo. Umutwe wa M23 watangaje ko mu bihe bishize igisirikare cya FARDC aricyo kigenda kigaba ibitero ku baturage b'iki gihugu, maze bamwe muri bo bakishwa, harimo nk'abana ndetse n'abagore batwite. Umutwe wa M23 watangaje ko kandi iki gisirikare cya FARDC mu gihe gishize cyateye intwaro ziremereye ndetse n'amabombe mu bice bitandukanye by'iki igihugu mu rwego rwo gukomeza kuyobya amarari. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yakomeje kuvugwamo umutekano muke mu bihe bitandukanye, aho yakomeje gusakiranya mu bitero bidasanzwe n'uyu mutwe wa M23 ngo byakomeje kugenda bivugwa mu bihe bitandukanye. Amakuru rero nk'uko akomeza kugenda abitangaza, umutwe wa M23 wakomeje gusaba ibiganiro hagati y'iki gihugu ndetse n'uyu mutwe wa M23 n'iki gihugu cya Kongo kugira ngo habe hashakwa uburyo buhamye bwo guha agahenge n'umutekano uyu mutwe wa M23 ngo nawo ube wagira uburenganzira muri iki gihugu, ariko leta ya Kongo ikaba atarigeze ibiha agaciro, aho ndetse perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu gihe gishize ubwo yiyamamarizaga kuba perezida w'iki gihugu yatangaje ko agiye gukora ibishoboka byose akirukana imitwe yose yitwaje intwaro irimo guteza umutekano muke muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru rero dusorejeho nuko kuri uyu wa gatanu itariki ya 9 Gashyantare umwaka wa 2024 mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwimukira muri gereza ya gisirikare ya Ndoro, umunyapolitike w'umunyakongo cyangwa se w'umukongomani Salomon Kalonda ushinjwa ngo gukorana n'u Rwanda kandi ngo muri akanya ubuzima bwe ngo bukaba butifashe neza. Arimo arasaba rero kuba nawe yajya kwivuriza mu mahanga. Rero nibyo ni amakuru yakomeje kugenda avugwa, nkuko mu Kuboza abahanga bagera kuri 20 bari basabwe n'ubushinjacyaha bemeje raporo y'uburwayi bw'uyu Salomon. Kubw'ibyo rero akaba yasabye ko yajya nawe kwivuza kubera ko ubuzima bwe butameze neza. Ibyo rero bikaba byashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi tariki ya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Ubwo rero bikomeje kugenda bivugwa mu bihe bitandukanye. Amakuru rero akomeje kugenda avugwa muri Kongo kandi nuko nyine umutekano utifashe neza mu bihe bitandukanye, aho ingabo za FARDC zikomeza kugenda zirwana n'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 watangaje ko mu gihe gishize wari wafashe ibice bitandukanye by'iki gihugu ndetse unafunga umuhanda werekeza i Goma, maze uyu mutwe utangaza ko inzira yonyine yari isigaye yo kuba wagera i Goma kwari uguca mu mazi cyangwa mu kirere. Byakomeje gutera ubwoba rero iki gihugu, nibwo hatangajwe ko hagomba gushakwa haje guhamagazwa inama y'igitaraganya bashakishwe uburyo bwashoboka kugira ngo birukane uyu mutwe wa M23 ntube wafata uyu mujyi wa Goma. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bivugwa, M23 yatangaje ko idashaka gufata uyu mujyi wa Goma ndetse inavuga ko mu gihe cyose igisirikare cya FARDC cyangwa se cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba cyiyemeje kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23, nawo uzakora ibishoboka byose ugahagarika ibitero ndetse ukaba wasubira inyuma ukava no muri ibyo birindiro wari usanzwe ukoreramo. Gusa nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gikomeje gushinjwa ko aricyo cyishe inyuma impfu zigiye zitandukanye z'abaturage b'iki gihugu, aho hakomeje kugenda hapfa benshi batandukanye. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo gikomeza kubyemera, gusa gikomeje kugaba ibitero cyifatanyije na FARDC, cyifatanyije na SADC
na Wazalendo ndetse n'abacacuro batandukanye, ndetse kuri ubu hamaze no kwiyongeraho MONUSCO, aho yavuze ko igiye kubafasha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bahangane n'umutwe wa M23.